Pozdrav svim koleginicama i kolegama. Zovem se Darina Poljak, profesorka sam informatike i računarstva i živim u Padini u Srbiji. Radila sam do sada u 4 škole i predavala predmete tehničko obrazovanje, matematiku, engleski, fiziku, sve dok nisam dobila mesto u svojoj struci. Sada predajem informatiku u 2 osnovne škole u Kovačici, na slovačkom i na srpskom jeziku i u Samošu na srpskom jeziku. To su 2 mesta jedne multinacionalne i multietničke opštine. Zašto sebe smatram inovativnom nastavnicom? Naučila sam u svom radu sa učenicima i kolegama da je saradnja ključ svega. Sarađujem sa kolegama, planiramo neke časove zajedno, prenosimo jednim drugima svoja nova saznanja i strpljivo se slušamo. Volim da učim, da se usavršavam, pohađam dosta online kurseva i seminara da bi unapredila svoje veštine i znanje. A sve novotarije odmah primenjujem u praksi sa učenicima, često otkrivam nove stvari upravo u radu sa njima. Cilj ove nastavne aktivnosti koju sam nazvala Once Upon a Time jeste da učenici obrade više nastavnih jedinica. Našoj aktivnosti prethode 2 časa gde su učenici upotpunili svoje znanje o Prvom svetskom ratu, onda se upoznaju sa svetskom literaturom, sa slovačkom literaturom. Slovački pisci su u svojim delima reagovali na svu bedu, tragedije i poniženja. Spominju se pisci kao što su Božena Slavčikova Ćimrava, Pavol Orsak Vjezdoslav i naravno Milo Urban, čiji odlomak dela Živi bič obrađujemo u nastavnoj aktivnosti. Keď je vojna, je zle? Áno. Aj teraz tieto všetky. Mám Audreja Korenja. Našim učenicima je bio interesantan ovakav vid saradničkog i grupnog rada nastavnika raznih predmeta. Mislim da se upravo ovakvim radom stiče interdisciplinarno znanje, a deca se motivišu da saznaju nešto više.